Mu yandi makuru kandi ni uko igerageza ku rukingo rwa sida ryakorewe mu Rwanda ryatanze icyizere. Inkuru dukesha Igihe igaragaza ko abashakashatsi bagaragaje ko igerageza ry'urukingo rw'agakoko gatera sida umuntu aterwa rugakangura uturemangingo dushinzwe ubudahangarwa bw'umubiri rukatwongera ubushobozi bwo gukora abasirikare barwanya aka gakoko ryatanze icyizere. Iri gerageza ryakorewe mu bihugu birimo n'u Rwanda. Doze ya mbere y'urukingo iterwa umuntu igamije gukangura uturemangingo B cells dushinzwe gukora abasirikare barinda umubiri, mu gihe izindi nkingo zizafasha utwo turemangingo kwiyubakamo ubushobozi bwo kumenya ko agakoko gatera sida kinjiye mu mubiri no kugakumira. Umwarimu muri kaminuza y'ubuvuzi ya Amsterdam, Roger Sanders, uri mu bakoze igenzura ku igerageza ry'uru rukingo, yavuze ko mu bakoreweho igerageza bose twabonye hubakwa ubudahangarwa bw'umubiri bitwereka ko turi mu nzira nziza. Yahamije ko basanze bashobora gukoresha urukingo rwibanda ku turemangingo twihariye tugahabwa inshingano yo gukora abasirikare b'umubiri barwanya udukoko twawuteye. Hari ubundi bushakashatsi bwakoresheje ikoranabuhanga rya mRNA rifasha umubiri kubaka ubudahangarwa bugizwe n'abasirikare barwanya agakoko kakingiwe, ariko bamwe mu bakoreweho igerageza ngo byabagizeho ingaruka ku ruhu. Gusa batangaje ubu bushakashatsi bemeza ko iri koranabuhanga rya mRNA ryatumye ikorwa ry'urukingo ryihuta. Ikinyamakuru Reuters cyanditse ko igerageza ry'urukingo ryakorewe muri Amerika, mu Rwanda no muri Afurika y'Epfo. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rigaragaza ko ku isi abantu miliyoni 39.9 bafite ubwandu bwa virusi itera sida mu mwaka w'2023. Muri bo 65% bakabaho muri Afurika. Urukingo rwubakira umubiri ubudahangarwa binyuze mu turemangingo ntirwari rwarigeze rugeragezwa muri Afurika, ariko ngo byagaragaye ko rwatanga umusaruro haba ku baturage ba Amerika n'abo muri Afurika. Ngiyi inkuru rero twese twiteze mu gihe iri gerageza ryatanga igisubizo, ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikaba ryabyemeza. Ibi byaba igisubizo mu kurandura indwara ya sida, dore ko n'inkunga zavaga mu miryango nterankunga cyane cyane mu bihugu nka Amerika, izo zose zagiye zikumirwa ku buryo abafite virusi itera sida bafite ibibazo byinshi bishobora no kuba babura imiti, dore ko yatangirwaga umuntu kubera izo nkunga. Rero mukomeze mudukurikire ku rubuga Rwanda On Heart tubagezaho amakuru ku gihe kandi yizewe.